politics e koso asafo mu no e dangerous to say people name this go mu ye no aso ya konta ye mu no have ebunu aso dem e tuti mi nkan jam say me di aso sikara bring nyame e ti da be nyame de no ngwa say me busa say scan we da bi nto mu mu ma konta no e wa so dem say obi ka say aso sika ye mfa emwa aso ma me nya twin papa me hu ni ye say aso enye heredity ye beka say e monarchy me papa ni wonti me take over enti me so ma me na asem de me pam chow ma me no enhyase ma me no enka ho ya me ka che you before ne say omo nka makoma nto omyem omo nya dwobreo yesro omo ma demonstration scene ra no enye the last ti be sere wo m say die sibia no omo mom kuma nto omyem na menim say pamu no de ese ma asundwe ba no be ya ma asundwe ba abusiabe na watching some videos ya efi sofo kodubu achi na sorry ba enya dia eya nkakra ni na ene wo yeche opono yeche ya ekoso e wa sorry dem wo mbabu na wa sorry se wo mo ehwehwe accountability e wo asori ni mo na ye di kan ba na kinim se enwa na so se me no ka se enwa wo san ekopie mu e wo asori dem wo abusua na esewani ense wo ka che mbabu no ebu asafu yi pa wo mo asan asori kwa e che se wo ma tete menya nte ye se asori nsase ne kwabia hyase e ton nte na ese wo yi obi a chan asori asase de amom wo yi obi so wo na wo koton asori asase de mu nyina mo mo na na yi ifise se wa mene a wo be hwe e de aba we ne ensem a ekoso ewo ho enemy saka pastor sifa ewo menche ewo ha oye former church member fi no osan yesofo ya no ben Anthony Kojubuachi ansa ene nyame etonsa ede afeni ne ebidi nkomo na ansa ne bekọ no ho me kai wo se eye back setera ena asomase no mbi dwedi bro back setera ewo ka so akakra bo ni KFC no ena edi enhweni mo mu yedlo ko mo ton backs ti baby a wo ko ho bag bia o bia no back setera ebinya dia ma kala bia o penso wo mo obi ewo numbers no fa na film na wo mu eni enkomo ebusia ka ho nyen ko difo ho nyema na kwa Pastor Sefa mo akwa ba Jesu ni aba bibia boko de nyame adom na mo mpaibo ya ti asede na nyame hwe so for me say e ba ne se ne bidu bibia yedwi eye de ekoso ewo so fu peni Kojubuachi na asori bibi koso hosa mami mowe ebe na watch me nseni ayisi mu die na ehon yo ye kra se ade achi ade sen video se ba monti mi na che se mebu na wa so won woni abri pa se omo hi accountability ntene demonstrations akese na omo de hihye so minya me da se minya ba ade ba ko a ebia be me ya ne se ebasa na nyame asafo ne nyame asori na enemu ku ase but didi kano mesre embebu a ewa sorobo se me pomocho ye papa yidi nechi no na onye basa no ye papa okan obi aben no ti e besre wo mse die sibia no omom kuma ntom yem na menim se emre pamu no de ase ye ma asundwe ba no e be ya mabusu asundwe ba enti mesre mabun di kan se mesro mon koma komanto omyem na masra so mpanifo no se se obi de dwuma di si honsa na se okase di dwuma be mana wuniye se ya so die se wo be ya adwuma ne pepepe se de be ya accountability ba obetimi abu akonta esan se asase so ewe ewuniye se ye ahoho eni amanfrafo ye betwam emebi ba ye be kwa book akonta ewo papa na ode ebedu asase so ho enti se papa ni mpo a ono de ebedu ha no ehia akonta de a na memi nipa de me se me demand akonta ti se me de once di mawa se fokodi dwuma bi mamia wasade se wo ba wo bebu akonta e de kire me nka se de youthfo no e demand anya right right isan say omo di sika amount e bi omo abafode omo tua tight omo ato offering enti ni papa mu no every year bia no
ese umeke akonta se ebia ye de sika sei ana etua asofo a ewo church mu anase dasafu anu eka say any idea say any idea say I think say eno na you for ni busa. Okay. It I believe say enya dia ese de bebe yedu. So for me bisa say abra so for peninti ase no na na youth wo mu demand no na eyade a wo ye e de ma wo mu ana. Na yenu ho enti e bia na youth for na dream maso na sa nkutabo na ne wo mu pe no na papa na nye na youth for na dream maso afi no ma dream baso e de na sesan se na make a chow say wo ho na se obi wo ya de no bi fiwa men kan cha se wonya nwadi bari ase enti e bia afi na youth no adrian bom mo so say butaye sei ana papa ne ka say odi asore na eko ofiri ho no yetimi no butaye no ho ye nhya ase mpo da bia so muji sika ene ete sa dia sika na dia mammo no mo ma kire de emaye. Okay. Enti the people say can say e bia na bibi enkoyie enu ti na yufufo no e demand say omo ma mebu akonta because etaisi. Yeah? The politics in church is more dangerous than MPP and NDC. Politics is koso wo asafo mu no. E dangerous to say MPP and NDC go mu ye no. Okay. What do I say? At the end of the day, sisi ano ye mu ni say e asafo. Na asafo no so enkof individual do msika bro. Individual do msika bro ni de kwambi aso no. E so bu akonta de kiro. Na mabisa se ebrebi do Ghana ha nya sofo mom be ka se asori sika ye mfa mo asori ma asori sika ne ya asori ne dia ye de bo asori ne ho bra enti na bidi ka bisa se papa no wote ase na wo ye saade na na so wote ase na wonye dia in a way no ka kire mo se musika na mo de baaye no se wo kotua tight na me hwehwe kwan se wo kotua tight na ka kire sofo no se o mbebu tight no ho akonta mfa ma wo koto offering ma sofo no on ka kire sofo no se offering na wo koto ye no ombebu offering no ho akonta mfama bia no ma church program no ma sow seed on ka say seed na wo so ye no ombebu ho akonta mfama okay wo sow seed sen o to offering sen se ba na say ebebu akonta dia ene wo sika na wo de baaye no chem se sika sei na me de baaye enti ene sei na wo de baaye dia ene sika sei na dia asori no ho adwuma eno no wo mo di ma no betimi a kire sika mo de ko ye enti o mo pe mo akonta bu na na anka asori sika de kayemu ho akonta. Okay. Siyesha utia taita untia menipa utia menya kokon base medisikama safa ye bibi me ma hunse saade na so wati sika so de ko ye bibi me ma hunse saade ne yenye ya metime demand akontabo afri o. Okay. Some misikama. Okay. Waka say okay mommy am for the any fancy asondan ya bo for the be 18 years asondan ni see scanner way but no say scanner way nti ne akontabo ya wo mo prayer botaye bia na ade bia o mo ka so mo koye ho o mo nye ye ho akontabo no e bia na botaye bi si o mo ni so anyama ebi aba ne ti say papa no ayi no mkoye no omumu ho akonta nkyere o ma say yesu de ye koye after a year no ye bu wa konta na se no de ebusia na tena sesese kai bae no nya sorry asem se no ebusia na ye but a year no ni bi wo ha so ya sorry by there asori do mu bechi. Okay. What do you say? Okay. Enti eya de nanka akontabu bi ba mu a kamini ni se we nu nyina besi. Okay. Ana make cho say e bia ya to ya jiji skase ye koto instruments. Ya re instruments na nimu a emma butaye bi na disi ani so se de ko esa de na ade ne maaye nti ade ne maaye no ese omo nkontributu ye no ebusa ho asem se okay ye kasi ye kwa koyewe ye ntimi anye ntimi nye akosi sei ana maka so okay oh ye koye no esika ye nya ye no e bia anso nti ye wese ebe pebi e dia ka ho ne aiden ye dia koye it's simple as that.
What do I say? Asori sika se obi ka se asori sika yemfa emwa asori ma menene ya dwen papa. Okay. Adentia. O hwe Bible mu a se chia title ya bonkofo bi ese de title no ebi ma o. Okay. Ekunafo. Orphans. Eni ade. Enti orphans no eni ekunafo no ebi wa asori nim. It is all by outside the corner. You see about them free. What do I say? What is it? I saw for you and it is careful or more. And my sorry in Yeska. And in case he said, someone who said, my sorry member be any Juma. Not that you will be struggle to ya Sika. And then answer me. Mabo Monday answer na saying. Nana Juma Pija. But it's kind of bad. And no just say, what the escano, eh, a dear, yes, say, then you wouldn't ye say, Nankopon, ne penny say, any power but home. It is a obi one tono. Now, what the name you may be, yes, I'm fire for pine and champagne. A beach, yes, and ye air cost ye come here, says of mammy, such as say, because Savannah. Papa tiaseno so for mama tin ho kote na asori e ma papa ka se mama me na sign ma asori ni mu bi o si compound so kwa won pam no enti oni ho no mama ne pese o hwe so ne kunu ne breye e ma asori ni bedu we bi adu enti no ene obetimi asan aba na waba beteki over 80 so for mama sa hwa se ebio aso mo so kire se emma no agi bibia kenten so e no ka ho bi na ne ekoso Bacho on authority. Okay. My first of mammy as a moment. On come. Cry. Be your beckers of mammy candy a coso. May say the same who on come. Sure. Mammy same way. We have better resurrection power new generation church. Now ministry of federal resurrection faith ministry. No. Okay. Now was of mammy resurrection faith fellowship. Before I was also power new generation church ever. So because a mamma na sorry, I am a maintenance here. Because the fellowship no order that. Okay, in a way, mamma the credit can't share it. That is it. And people should not assemble on any menka. What do I say? I saw me there, resource power there, only the kuna shall say. But resource faith in the mamma and the shall say. Okay. Ain't on what you sorry. Still, a sorry no. Ah, me no dear. A mamma and the papa no. And I say, I did back what a go for any years. Papa no way, I mamma no. Only the go worry. Okay. I want for the separation, Baba. And don't just say, oh my God. It is as a man cost you, only mamma in frame. And your problem one, a young leadership. Any asori nenya. It almost sets on differences. One more for my minimum. 2, sure. Asori what asori na after 5 years no. The minimum say esonya presbytery board wa a junior safono. It begins a resurrection power new generation church. Senka omo presbytery anka baby ebetui anka yanu. Ana mama mi ye say asori enye heredity. Ah, Yabeka say a monarchy. Me papa ni wonti me take over. Debbie. O papa your friend. E bia na won na ma so. We ya wo be gu asori no. Because Musla ya de handle asori no uni bia asori no be gu no. Wo de eni so be ye. At the end of the day, wo be gu asori no. Enti na make just say ya de na nka ye wo omo presbytery e wo board wo ho anaka board ni in charge and can be anka you nu ba be yedu ya youth na sorry say omo e demand accountability no accountability say Pentecost church omo presbytery omo bu akonta e de kire because sikana anya wo so for ne dia a members contribution and the amount of so
The members don't have every right to say, on be demanded, she cannot be a man. Don't be bringing me. But the fact of the matter is, Obi any Nyankopon bank account. Sika na ye de ba no, ye de sika aso no ho yi. Enti so bi ni aso no nya dwuma nya. Ubeti aye, hwa asori a wo yi. Senka asori nyina ha ka bom. Asi factory ba ko a anga Ghana nke be koso. Ari ase. Asori. Say nyina ka say, "O the Christian fo nyina mo mi si one big factory." Ka Ghana be de. Ya be koso because enipa nya dwuma ya ana omunye sika be to ofre. Omunye dwuma ya obenya sika to ofre. Omunye dwuma ya obenya sika to oba tight. Tabi. Enti biso maame na asem no de mepam chow. Maame no enhyase, maame no enka ho. Okay. Woni se bibi koso a maame ne ko kan ya enoma sa ne ma we nyina baaye. Sikasem wo bi ene ma problem baaye a e ma maame no e twen ne ho. Ho na asesi ayadu yi. Ene mi misa se senya wo kan se sikasem na maame no ko kan na otwe ne ho se mabuni ya asori so ye sikasem wa na wo mo so ka ho asem se ye mebu sika ho akonta panchom. Resurrection the botai sikasem esi wo mani so pa chen na me asem nana. Resurrection power shase no na ye focus nyina ne se ye twe akra amasa forward. Okay. The botai no. Se ye bemba enipa ehu ekwan pa no ene kwan trene no. Eno ana na botai esi ani so. Eno nti na church bia ni wa eye crusade more than resurrection power. Because babia ye suffer penny do free in nase no. The late evangelist Akosi Amoako, Francis Akosi Amoako. Na nyame asem na eden oka. Sa wo salo na ba. Osofo Kojo Boache so a. Or this started resurrection power. Enti ono de no was crusade. Na ya nya enkofo ama moa no ama ebia omo anka ebia omnim church administration no amoa no enu nti na ya ba bedu ba bia dui say ameka che you before ne say omo nka makoma nto omyem omo nya dwobrɛw say ombe ye oye ni ma asori enkoso ne de enye yesrom omnya botere na omo pa enye Sundays na so omo yesade we tisa Monday si no ma ko office yeba na mambu akonta a kire yen Se bia Monday no mbako no bia ni office obi e ko na dwuma so na it mean say obi ani wo dia na bi office for no dia omo me dwuma woni dia obi ani wo ye okay oye dwuma oba dia because asori ni tua oka okay it doesn't mean say wo free asori ho akwa ye dwuma oba dia ni asre empanifo ase so omo da asori na no say omo hu ni ye say Ewurade expert ye say ye bebu akonta ekwazi ekubu akonta nti asase so ese wan kasa no ubu hu akonta aya ka bibi se ifi akonta ye bu no wadro nti aso ya akonta ye mu no have e bu na sorry e bu no aso dem etu ti mi nkan jam se me di aso sikara bre nyame enti mi da be nyame de no ngwa se mi bu sa se scan we da bi eyi nyame wa fa nyame account na mama me an duko ti atu sasa no be dia omo mi hu nyankopon account number enti se dia be am ko ti ataita me ti atu nyankopon account and they meet me mi se nyankopon we ba se me de ba ma wo tro ye e ma me receipt ni dia na je se wu nipa na age ye enti se me dia ma se ye bibi na wo nya ya e se mi busa wo enti me se omo ma sofu ma me Boache enter the bed na se problem aba asori mpanifo ene asori no omo ntina se eni nkwa se sade we nka eba enu ntina ubati mi bi se sofo amakwata ka se sofo Boache bi se na sofo amakwata na e wo be kenye nti no okai na nche na demonstration isi bibi ko so osunsumo ana papa no bibi odan se ne prophet amakwata ka no one ne ya agene se wonne yi mame say what building asori all these years na wako na wachi sanse mu nyina sia net mean say
when you watch ye. It's a Juma be in a rather front catch us a Juma, me catch us a Koyano, shed the AC. That is it means at the end of the day, a rather crown any anye, because when to me and keep members, you see, the problem is members in the bit about it. No bucket here. That is a Juma be in ano. Anya she. It's a best say omunya botre. Omunya botre. Na ye wuni ye se nyame asafo. Nyame asafo de. Enu nkwan se sa abasa we esim. Na obi biara ye dia so neja papa ne ma administration any asore no omontenase akontabuo ye bu no ason dem de mu no heaven into mu ma konta no e wa son dem so mu gidi se omu books nyina ye pedia omu gidi se sika ne fa ba bia dia ade na usuro be jina oneka senka mu de kwa de senkofo demand yi ana mu de mo ase no kwa na nka mo chocho bi bia na mo chocho okay wini omu be fukura na kan senko boy dey eti once a mo chiche mo na che say you have something to hide and also be mo to me say omu nya ne mo and on na ye person be do ho yesro omu ma demonstration scene ra no enye the last na sorry penny for no and sorry nyina na sakonta bia wo a omu mu kire ayi no se de be ya be bia papa wo bia no na so mu so bejo no also for we be aka eche bi ma de be kan wa mai abotre na ne som nya abotre okay ene be da sipa meso da mase awusia ye ne pastor sifa na atwetwe enkomo no message so be ja comment e comment section bo e dia ma me wa me subscribe button no so me da se me sha wonya ye so me se wo be ye all the social media handles no so ko wa e too much gh go subscribe no like no wa share na afofo so enye bi ahwe me din e the dark gold macra